UMDC kemelim ubadeiru ukertong keseng kongres nakate ke konstituensi ubaroni wilingdo ulajau umat berup batlung mensiem haba ukun mau ya kakme ha kejingalang gablolong hamadan nongse kani kejingjau umat UMLA barem kate ke konstituensi kadai haba ukran halor kejingsya keno baula penteyeng yala kakme halai mukra ulayatho ba kakme kakran syayo u da kaboong ba em khon watsim kepisan melim penteyeng yang ubaroni uloong bakilat hat bau ba roni ulate yeng yala kakmi henre ulaong ikipat ba ban bisar menta manu batai nama kakmi em khôn wat sim ke pisan melem menta yeng nga kami jonga ka ong ta lai kita yang urani lalit tauhid ya kami mentam mana batai bisa pilih. Jadi tiap dalam jonga kakon jonga kakut kadam, kumasya kini keski. Nak kamte yang ki para jonga, nak kamte yang kami jonga dak spa dak kapok jopi pada. Bisa mentam mana batai. Bibiawan nak keski banyak imej jonga kubulai sibol. Pi kami cuma kesyong yang hukum nak kuat kami siam. Itu adalah ni bangsa kriok, bangsa sitom nam tajo pi baik bah. Dari bantu bantiam tak bahaj pi. Maaf ya lah, nomor bang hikmah ini, keren jadi em kun sitam karu ngam kuat tak kapisa jungkin nomelep Normalem kita dia pi bangsa Korea ki mendai yang kakme jonga kakran mata ngangai kadang apa ni tidak mau dah kita nang ni sokomen ngayo ki kun samla mata keba nyilapun rung kamesim rung hang ni bangsa Korea ngalawan le sitam ban penyo kasinar di blok apor bangajop mga na itu ipi kita kin ki policy terekam yesayo ki jing mantoy kemong tu samla balapan soto bakalaya ki mentangi nong rimasi mlengkam sio banai ki maleki MDC katai nim ko apa pinuan siwan sengi ye tau da ki policy terekam baki jing mantoy kin siwan bet munta nado ka sarkar India kalau itu, mana kini ki kun samna jongi nak youth congress ki sya invite siapa dali kata ke seminar ban kantiu ya kini ke risniang ke rijgeri ki sya khot sya invite kila i nado nandeli syamalib nada sukumen ngapan seluruh ki ngong lek bapinang yo syo ke jing soto bapinang yo syo ke jing yadai mo maraka kam ke jam ke pinang don ke jing yadai ki nang suk